kliknu na poveznicu da bi primio novac je isto sumnjivo. Što snosi troškove druga osoba i problem koji ima, mislim, sumnjivo je skroz, da. Aha, kao za poveznica za primanje novca i... Ne bi odgovorio na to, ništa. Mada sam kulturan, fini i sve okej, samo to je malo too much. Da, i troškovi poštarine su mi sumnjive da će snositi ta druga strana. Da, jel kao da će ona trošiti troškove ili on, ali to nije istina. Znači, to bi sjelo meni na tekući račun. Pay Protect, to znam, pošto sam već prodavao preko Njuškala i znam da većinom preko toga idu kao navuč na prevaru. A to je ono njihova, tako da ne. Sumnjiv mi se čini ovaj tu. Da, to da nije službeni sajt. Pa banka je zatražila dodatne podatke. Ima ona sve u podacima.